megalayapost.news. Usim karaj marbet hinin gasngi lak hap yu ribon kum kajing pli pat ba ya kayo banikong kabla tip kum ka baridua wholesale fish market kabadan hakandai mer baridua ribai district hagni gasi pli ya kani kayo dok ha lawan banyadan matalang du usim karaj marbet uken sim kinong seng ya kani kayo kebakentup yoba himu manar ba Dennis Singli kinong ilam kadarba shnong baridua bat kibahing basem Maria penbena balak pli ya kini kayo lasaki ha kini kasi baki nong khayi bat ki badi dok ha na asam baki dukan ki bada marjan bakani kayo kilawan ban thet auction ya kini dok ha babun jaj kat kum kajing kwa kajongki halar kador ke petat bala donru kajing ya kini dor ya kini dok ha da ka bapen he ya kador ha ka por bathet namar ki dok ha ki dei ki kha lokal suda baro bat ki badang im na kaliang jong kinong seng gilapan pau halar kajing tmu kajongki ban pli ya kini kayo namar kalong ban pensuk ya kinong di dok ha hayo hahat lani ha kisnong bakim dan kamshu banlet jengai banlet hit hindai kin yo na kani kayo bat kin khamduna ka jinglut na kaliang kajongki kila ongru balada don kinong di kiba kim yo por ban daladi shakani kayo kila banshu order bat kadokha kan poibe hakidukan jongki ngila slem ngila slem chwa ngi don south sangut don pada kajing tu bangi udi kini kala yo hune ko bari dua namar ba ngayu iba angni kibun market diberit-berit kile chagwati kajing blok mah siang no entai namda busuk di baru kawai bad iyo ro tiba ba kini iyo ro kawai ba bakimon katamu kadok ha jogi baki kwa entai Taki jaga sarap di langgo. Idon hi kami ong ba ki magur lane kini ki glass cup, komal cup, kini ki local variety baru niyo lo. Ki dokha mente kinwan nanogao but yang betul lagi Morigao. Kidong supply de song hijungwan yuki na silong ro pila benwan but nane na po 6 mil na kuati nane na hujan bajar nane na beltola baru la don content ini one na masuk men he bagi yosking bagi one mo de kiong ba naklian kiri kiong ba nila subhamta dengan tam sebenarnya dengan dari baga kuat jung kayo ni Harga gaji telang tapi ba semua kan yo dokha kena kaliang jungi long ye pau yang semua long ni kepat kan ye kiwai ki para snong para kau ke ko kasih dia bala da kidok kam kino kidok halong soba bikin wan sene namar pelak besuk sebut namar ba kumba kalong haduk mentalong ba kampat don kono kayo banbu ne ban stok kidok ha kade nang dei ro kade kasin ka bong atau lese apo kasih jantia ka jomi bat kalong ro ban besuk ki pai jong ka dikasih jomi namar bagani kayo kalong ba nila bang ora ikido ibana sabat kumna ko asam kadang di thai Morigao babon ki jai dokha ki dokha ri balat yo long ba namanta ban thap pung ri namta long ba di long ban bedi ki dok ban tong ibu itu cepat long ba kalian jadi cek dok supply dok long ba gila bantuan sini nama masuk kit kaba ngijit kerang yang ni kajaga ni kalau kawai kalau masuk yang ni nama ba sekue kalau balong bodar in between ke asam nuklea kata ke cingwara ya kado long ba bunyi wara itu asam ibu kerang yang ni kalau ba masuk yang ni nama ba beri long ba beri ke cingwara ni kata transportation tidak ha to lembaga ni kayo nakaliang jungi ada kidon ki paiba ki bakwa matpoi ki dokha sa ki dukan ki jongki lan ki pung kim dadon kam than banwan chene ada ki smodon kam bangin lekbu ro dan ya delivery service ko jungi
kabangila pat poi hadu kidukan yin joki but ini ki area kolong ba bentuk adu suku sikai roti na asam di ba marjan dengan kayo jami bakumjuru ba chadu na nadu na ne na po jurabat ter po perni hadu na po yang la bani ada delivery address delivery itu dok hajo. यहाँ पे नौगांव, मोरीगांव, बोरपेटा और जहाँ जहाँ भी मछली का ये खेत होता है वहाँ से मछली आएगा और यहाँ पे इकट्ठा होगा। यहाँ पे होलसेल मार्केट होगा। यहाँ से गुवाहाटी हो चाहे अदर प्लेसेस हो, शिलोंग हो, यहीं से मतलब कि मच्छी का सप्लाई होगा। मच्छी के बीच में होगा रो, मिर्का, भुकुआ, कटला और शीतल। लोकल पीपल का तो बहुत मतलब कि फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे जो अदर मार्केट है, अदर मार्केट से यहाँ बहुत कम दाम में बढ़िया सा मछली मिलेगा। असम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जहाँ पर मतलब कि हमारे भाई लोग मछली का ये खेत करते हैं, मोरीगांव, नौगांव, बरपेटा, ये सब जगह से ज़्यादातर मछली आएगा और नदी से भी आएगा और जलाशय से भी आएगा। लोकल मछली आएगा यहाँ पर। बाज़ार के भाव के ऊपर पर कीमत है, फिर भी मतलब कि दूसरे बाज़ार के कंपटीशन में मतलब कि कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कमती में मिलेगा। Meghalaya Post.news